January ni somni pariat sang ni somni paruk ni lai ni ania bazar thlir tu te chibai ule India le European Union te chon free trade agreement zalen taka insum don ton theina tura inremna anziaka he inremna hi India le EU hian inremna puiber the mother of all deals inremna zongjong tenu ti in ansoya he hian US lomne Russiam lo chiang khermai in bi chiang te ang nimin khan European Union la India te chuan thu chu siamin kumsom ni chungzet in biaknan nei to nuwa he free trade agreement hian zia tak thu an puanga US President Donald Trump na veizong a pianga soi hun lai athu oilo rama piang tarif manga vole abe hun lai taka hetiang inrem nan ziak hian benga vera khovela mishing tamber le mi puiro rel naram lian ber India in khothangram European Union te inrem na zia puita hian khovela ngor ngingloi lo thei lo ani India le Europe ram somni pasari inzom khom inrem na hi nep theilo shimshima India ram hian mishing tluk le ding on khat le vaibel se somli paruk vel kan oma EU ram somni pasari hian mishing makta doi zali somruk vel an om boka khovel gross domestic product GDP za somni panga jet tho tu an nia khovel sum don na dollar trillion somni pasari jet an tho boka anin rem na hian khovel pumpui market a hong ngei don ti hi tram le ho te hian an hrechiang lutuk tlata anthu nei na len poimo na pal chu he in rem na hian engemo chena tai ti hria in an hel ngal viawani pontong in European Commission President Ursula von der Leyen le European Council President Antonio Costa te chuan India ram Republic Day mangin India ram man ron cham chil meka India ram Prime Minister Narendra Modi chuan he in rem na chungchang hi soin he in rem na hian India le Europe mi puite tan rem chan na kongzau taka hongdon ani atia European Union President von der Leyen point Europe le India te chuan voina hian khovel chanchina bung thar an siam ta ni mishing kluk le ding on ni te tan zalen taka insum don ton na mun an siam ta a he hian le lam tan hlok na penge yang kanin kara inzom na po na sa takin na ti chak don ani atibok free trade agreement FTA hi tarif quota le subsidy ne om lawa zalen taka insum don ton remti na thuthlung ania India le EU in kara FTA ji hian India le EU te lakaram dang in tarif an lak po ati jang khai ngei tura be se ani diktak chuan European Union hian India hi sum don puyan chak vak ngai lawa kumsang ni somni pathum khan EU hian India chu sum don puiram jinga du sagram generalized scheme of preferences GSP atangin lo pai fel dai to a he hian India chu EU ram te tan in sum don ton konga tarif sang jok lak sak thei din huna din tira tuna FTA noya hi chuan India hian EU ram te nena in sum don ton na konga kongsang sanga du sakna le hlok na pedona India tan sector sang sanga EU ram te dor na konga mal somna thlen don ni in expert te chuan an soyani FTA noya hian EU chuan service sector le sub sector za somli pali zeta India chu adu sakto dona India point sector le sub sector za le pani zeta EU ram te du sak ve don boka Prime Minister Modi chuan India ram sum dong te chu sum don na kongsang sang puanta lungmoi le lunglu ba ka tere ulama sum don na te na satakina puidon ti asoya he FTA hian India ram thil siam chuak tu te chu thil siam chu alama hlok nan nei ba ka sector danga po zawzo ka sum don na pedon ti asoi boka he free trade agreement hian India ram sum dong tu te chu khovela sum don na sangsanga inrin tok na penga India chon sector zongjonga khovel pum sum don na telve turin ma la mekani atiani India le EU te hian free trade agreement ziak ma se dananga manani theinan India le EU hian a hran pan chipalangai dona anman tak tak hun chu na kumlama dayani don ni in India ram trade economist Biswajit Dar chuan asoya India balai hlui anil tigunayat point he in rem na thuthlung ziani ta hi lomomati thu asoya kumsom ni liamta angkhani lovin tuna chon India hian Europe ram sang te tan sum don na thale zuala chhop chu sak theita a wain le BMW mantlom jog ringot ni to lovin sum don na dang le sum invest na zaw zo ka pe theita a India le EU tan he in rem na hian poimo na thuk takanaya India chu EU tho puiram lian berani ta ni atia he FTA hian India le EU te chu US ina du a hrual vel na tangina chan chuak dona America market a in nga pum hlum na laka tangina chu zalen ta ni atibok tunma chon India ram hi lir thei sum don dalama social kai ni thina Tesla nei tu Elon Musk point India in khar khip tat thin chu na satakin alo social to a Musk hian India ram chu lir thei sum don na tarif 110% lak sak thina wangin India ram aram dang lir thei mana to uchuak hle thina hei mai hi ni lovin
India in hondu tat lo wangin EU la India in kara in biak na point ma son thailo thina ni FTA an zia ta ka hian India chon ram chunga lir thei sum don na chu European Union laka aphal zau ta a EU ram te lir thei siam chu India ramalak lua po atam bera tarif za somthum panga chau la ka ni to dona kum local zel tura phei chon tarif hi 10% a ata thei dona ni hei mai hi ni lovin EU member ram kar siam Euro sing khat sanga man chin phei chu India rama tarif sang la ka ni to don lo wangin foreign car man atlom sot dona hei hian lir thei sum don na India chu EU tan market thataka siam ngei don ti na ni a FTA hi manani vele India in EU thil siam an lak lu tanga za somthum zeta chon tarif lak ani lo hal mai dona hei hian foreign car man ati tom to don ani FTA hnuaya hian India in EU bungrua lak lu zinga za somko paruk zeta tarif lak thin chu ti tom dona atam bera tarif lak ani lo bokanga hei wang hian EU chon kum khata euro tluk le ding only zeta hlep dona lir thei mai pi alama chemical le damdoi lamte chu he inrem na wanga man tlom tur chiang sa ni mithiam te soidan chuan EU thona le satellite te chu FTA hian ati tlom dona damdoi le inzaina man ruate phei chuan ma in za somko zetina tlom pha to dona India in EU ram te tanga spirit le uaina lak lua tarif za somnga zet lak mek chu FTA wang hian 40% le 50% a ataniam dona ni EU tampo FTA hi lokna na satakani dona India rama tanga bungruan lak za somko zeta kumsari lom le tur chung hian tarif lak ani to don lova tarif lak to lo na tur om nual boka EU le India in sum don ton na nei mek za somko pakwa point panga zet chu FTA hian ati danglam don ani soitong in EU le India in kara free trade agreement hi man ngal thut tur ani lem lova kumin July tha tangin item 10 khata man tan ani anga kumin July thatira tang chuan EU hian man lovin India rama tangin steel la lut thei to don ani Carbon Border Adjustment Mechanism anti nuaya energy lamte steel cement fertilizer la electricity ate chuan EU chuan India du sak bik na nei to dona India chuan rem chanda nang zel in EU le thopui ram te chu heng bi ka hian in rem na nei turin na bethei to ang heti la hian FTA ziani wang hian engkima felvek don ti na ni chuang lova India le EU te hian thil sang asum don na konga an thopui lian ber chu US salani zel dona chuti lai chon tun ma zong a in India le EU in kara in sum don ton na chu aliani na zau to zok dona kumsang ni le somthuma chon India le EU in kara in sum don ton na hi dollar tlu le ding on zani vela tling to tura ngai ani country advek in president tamaro rel na nuaya khovel ram sang in sum don na konga harsat nan to ka India le EU te po an bang lova tama trade war wang in India chon tarif za somnga pe ka nga ya heng zinga zat vezet hi India in Russia tuyal thei thlit fim lo alei wanga taman tarif alak sakania US and India hi Russia tuyal thei lei saka wangin Ukraine wara indirect in Russia tanpui ni in apuani European Union po US ne na zai khata luanga soi thei ni thin ma se tunhaya president taman Greenland le tuma wangin an inkara khina sa a January thachung ringot po in president Trump hian Europe ram pariat US in Greenland anei tumna soisel tu te chu tarif sangjok lak sakatum thu apuanga Davos World Economic Forum a Trump hian a thu zu le ta hlawani kha EU hian US laga tarif an la ve mi lawa US hian tarif 15% an lak sak mek thunga US nornan na salutuk chan let nan hian EU chon India hi in rem na zia puini in mithiam te chon an ngai ani hetianga EU le India ten free trade agreement an zia ta ka hian engtin nge US in an don sonang ti chu khovel pum ngai venania rin ang nge in US chon he in rem na hi an soi sel ngala US Treasury Secretary Scott Bessent chuan India ne na in rem nan zia wangin EU hi na takina soi sel ngala India hi Russia tuyal theian le wanga tarif 25% kan lak sak mek ania chuti chungchuan EU hian in rem nan zia puya Europe ho hian an rama in dona thleng mek chemal turin suman tho ti na ni ati engpo ni se US in sum don na chu in dona man ruwa mangin khovel ram sang avau kwal mek lai kara India le EU ten in rem na thuthlung an ziak ta hian US rem na laka tanga tal chona zongin khovel ram lian hroi tu ten an thlok an mang ti alan tira US tel lawa sum don na lian tham nei tumin matharan la a kodangan hreu ve mek zel ti po chianga India le EU in kara in rem na lo po hi sum don na konga in rem na dangkal la muchau zelang ti arin theiani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan nimin khan Iran chungchang soin Iran in an bayani chuan na takin an chang le don ti asai
Netanyahu hian press conference a he thu hi sain Iran hian ati sual pal hlawa Israel be ani chuan an la riat ngai lo thachak na mangin kan chang le tang atia Iran in US le Israel an tang dun nian soi thin po changin President Trump chuan a main thutluk na siamanga Israel point ke manin thutluk na kan siamang atibok USS Abraham Lincoln aircraft carrier strike group te chuan Middle East an thut chil to US chuan helai biala hian air exercise nian tum thu an puanga US le Iran in kar boru kalum zel US Central Command CENTCOM chuan Nimin Khan Air Forces Central Afsen ten CENTCOM huam chunga drill pui tham takan nei don thu an puanga anin do thona te chu in do turan in peiziate wansanga in do na ma chon tu le beinan to lo do le tura anin rin zian lan tir don ti an puanga thona si paite nun changjirna mai pi alama an tho puiram dangte ne na tran ho ngai se rangjok in engtin nge man la kang ti te po anzir don ni in an soyani Afsen le CENTCOM Noe Combined Forces Air Component Commander Lieutenant General Derek France chuan he exercise US Air Force ten CENTCOM Noyan si paile ral thuam an man thiam na le ral bei mai thei turan in ral rin na ti chiang tura duan ani ati heti la hian Iran din hmuna thalo zela thole ni khan Iran poisa reals makta duai khan le nuai nga le US dollar khat a in tluk ni in Iran currency tracker website te chuan an tar langa Iran Central Bank Governor Thar Abdul Nasser Hemati chuan foreign exchange market chuan a kalphung pa ngai zo mek ni in a soithung Iran chuan an tol chung boina hi US le Israel malak na ni in an soya US in Iran a be ni chuan Middle East a US si paite mun chuan be masak turani don ti an soide urangani heti la hian Iran President Masoud Pezeshkian chuan Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman chu phone hmanga biain US in kong sang Iran a vauna chuan helai bial himna ti chia ti rila Prince Mohammed point helai bial himna chu ngai poimo berani thu le Iran vauna chu tha ti lo thu asaya Prince Mohammed hian Saudi Arabia chuan Iran beinan anram leilung le anram richin van boruak po manan phaldon lo thu Pezeshkian hena hian a hril ni in Saudi Press Agency chuan an tarlang heti lai vekhian IRGC Commander Mohammed Akbar Zadeh chuan kan thlen omram te hi kan thian ten nia ma se Iran beinan an ram leilung tuipui le boruak ten man tirani chuan melma anga en an niang atia Iran Foreign Ministry thupuang tu Ismail Bagai point kan thlen omram te hian boina chu chuan Iran chawin atur don lo ti an hre chiang hle ani ati ve bok heti lai vekhian Iran chuan notice to airmen notam ti chuakin Strait of Hormuz chevel boruak an khar ti sain an si paiten exercise an la don ni in an puanga military drill hi naktu January ni somni pakwa thleng nei ani don ni in Anadolu News Agency chuan an puanga an si paite chetvel na hian Strait of Hormuz chevel tuipui mel nga bial huam don an tia leya tanga wansang fit sing ni le sanga chu drill nei la hian paltlanga him don lo an tiani Tukin Khan Maharashtra Deputy Chief Minister le NCP ho tu Ajit Pawar chu thona che suala thia thona chong pilot panhi ba ka Ajit aveng tu panhi an thi ve bok Ajit Pawar chuan na thona hi Mumbai atanga thok chuakin Baramati airport a emergency atuman tumna a che suala chumjing wangin pilot panhi Sumit Kapoor le Sambhavi Pathak te chuan an hmalaman mutha thei lo ni arin ani he thona hi Bombardier Learjet 45 ni in Mumbai atanga an hire ania Ajit Pawar hian Zila Parishad election campaign in Baramati a hian public meeting mun lia thu soi turania he thona hi Delhi mun nei thona hire thei nei tu company VSR te tani tukindaria le min somli vel khan Baramati airport a tumantum lai na che sualta a thona hi chene le a achunga chong te po mu ta kanam lo ni in report ani Ajit Pawar hi Indiaram politician Lar Sarat Pawar u fapania sangha zakwa somnga pakwa piangania kumsom ni pathum mi ani in Baramati Cooperative Sugar Factory Board member atan thlantlina nia sangha zakwa somkwa pakhat khan Baramati atangin Lok Sabha MP atan thlantlina ni le a hemi nu hian Baramati biala atangin MLA atram kuala yatlinga kumsom limi chawani lain Vilas Rao Deshmukh kai roi Congress Sarkar Maharashtra Cabinet Minister naupang berania lo nei tu le kun na thok tu te duron Maharashtra politician langsar berani lain athitani bazari lo thira wangin kan lome